émission tungaranke ona tagara ngani assalamu alaikum lenki oda kimnen dabari osoro isoro beno yati soro stankindoi ona kunyi lenkini penalty be paindano nga ala tenkandano nokolate alo nokotinte kumenu ga jamane balle aga kunyi de bogore ngoma ona ta suka manten ngani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wala jopati alla tonga akenya ni ewa tunga banake na salli ala rasulun kama hakenga no okay fare illa garanga na barkan jogoli sarna ko ko sarna garu ko dangani alla garo sabu sirello ikumbelo di lenki emission tungaran kembera ngasa ora kirnenya o mare menga nangahi agoni nyalle manga kebego o tayndi ona tindi mare yugo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ewa kembera nga penalty be miranga malenki emission tungaran kenya di o munana to anke anto aranjamu nambugu mina ge alhamdulillah tirne lunginda awa ngini anqanendo awa anurun kulawnya ge tone shagna silla awa ge baka kalake cercle de Baroili région de Ségou on to son ngoni Ségou maran ko ne kenni tirne nyawo son ngo kiyenno kenge son gen sugri nyoro katakaye wala ngatirne yano kiyen awa kunna kunni gilo saramnya legi khoni tawra ke gemdeni bamko yiri insha Allah ali wada ngane balusu uda mugo akeni sagale silai na mugo e wake berenga kalake kalake ala ko nanti kenni Ségou bangenye ya ga haigara iburje minya girira koni kengani kai maranga kengani nyoro banyenga ona tanda bismillah emission tungaranke berangam ya lenki ko ya ngai anda amare metana rido me kengani anka palle manga arango ni lema haranda ga kengati isonike balmake ewa mbafika do eto ani jamu kabomi woni nga padam na be folibla ambalma bla jelema munu be ka terla en flen wakatina ka folibla ayrama ka folibla mbaraga bana shekna silay amba fawzu billahi minash shaitanir rajim اللهم صل على سيدنا محمد الرفيع درجات ودو كشف الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نتقو كم يا إنغالي كنا تقول نتقو درمان كل بالي بو أنا رأي بامبي سقوفه بو أنا دو كنا موزون كوي موزون أني أبي بانغنافه بانغنا كوبيندو donc maintenant bon il reste que les bon ko wakatina ni kalam nga ingénierie voilà ingénierie économique on a le directeur chekna silay voilà. Ok, maintenant, nkera ka kunchu wahigara mudo me akeni Dramane Coulibaly yo kemberenga nambugu baginda marandi harandani Ségou kenya gana ile kiko take ata ondenga bumako yo kemberenga sababu nyana okinyana me akapalle manyani segane silai yo kencho wondo okinyama ile ngi uganundana emission tungaranke dabari odani lengi angana korosindi tunganga daga mo sirengadi daga mo burengadi tunganga kote ngadi ndoe ngadi sana sila yala tunga daga nyime mana nyimani o maga bon alhamdulillah wala tigana na mama wa nan salli farima o sarano ko hana o do nura himeno go birinaro himeno go tabrine kendi gam balle sungalle melenki awa himbe ga wala tunga daga nyal lenki wa su ni khotenye parce que amara tunga nya amara mun denye kenga amara himbe mun na ga wankara anda gil nan tamara ke mun voilà donc khotenye wo suru ngirni ko jongo ke be na kita parce que na li dabon de nyakara yo kengo na wo suru ngirni nan gar tunga nya Dramane Coulibaly oui ama feki nyininga kado yala tungala taka anya akacha maliuna kosobe surtout shia dama be lobe ta tunga fede o eminye bamanaye muna am norelbe tungala taka la kosobe tanto bon tungala taka gelate dore sadi ni be damu sa ni kodi parce que barata no bo so comme nous be soro no ate la bolke o de be chama pousser kata tungala bon no kono bolo tungala taka gelaya do sababu do be soro wi wala soro mu be soro la bolke ani bara te ko sebe wala o de be chama pousser kata tungala o kata nyine ya alhamdulillah sana sila ambe sa kana ma yala tungala taka atacho nyumambe atacho jumambe yala ere de la ka tunga taka ke ba ando bi daga na tunga ndani anga daga kan daga mogodi iyo bon alhamdulillah tunga ngani adga mo sire wono ko adga mo burenga wono
o otni de mo sirno de mo brene khangay parce que wono moye gantura kulanta no avion mutun nandiga aywa nasa unya kaytin pinnya aywa mobilin kaw ke mo gondi bo hono radi mu yankilenya wara setu batonun kama wara sankulun kama bo gabe mo no yonki mo tokari bo vraiment kenni himbe akan koto quoi donc yeme ko ni gara honya tungani tingede ade mobilin killenye hanne ngama dala tunganya vraiment anda sine danta no yari tunganya bon nda koto gabe wari vraiment nda koto gabe wari tunganya ewa ku ko to be no angare ngari alla kallo na di honne pour ce ko na kata o famana di o kudo hayna ko so bon tunga ko ne anga to ngana bu tunga ya bane nan diga linki aywa mantano am pa wontono am mare mentano donc aywa anda mun denya sisa donc am golli naade golle o golle ho kitari anga kenda dabar ni bo tambe kamba swani gema genda golli gabe dabari awa sunga lemen golli hana de tunganya ken wonni to sire geru menu nye wala na kunsu dabar de tunganya na mana bura wonu nya de tunganya aywa na golli gabe nya quoi parce que ngara o musa an kitana mo beri vraiment tungandi ga ken nondi vraiment qoti ma mo buru bon numéro jatel ga sa vraiment nimpalle hay nan jagane habankan sawarna habankan la ya gamundo bon alhamdulillah inga sagena li aywa ndi jongo métier ñay parce que na la gare ke linki anga makara na diplôme kita aywa ngi ma linki an jongo métier parce que o héritage ñambe champion mo siri o soni gara quoi o soni gara awo métier ngonta munda o ti jagu bo jagun ka hoganta magalanta jagun alanta jagun da bon métier ka gilan tuguna na asere angana kine yagar nyari angora nya anta sitini sere vraiment bo donc anda métier ketu ando kenya kala angana hibe nya kotawi on kenya kita ba ngana har khalangen bay hana sunugo may khalangen mundaw kenge mera école ndawari awanda sinu nyirinya école di namuru khalangen ndawari na sinu tamiro halle nya kendi bon li jale ke suyi menya nangina nda khasimunde nya bon kani alhamdulillah yingi qoli ra jatel ga sage dim palli nali métier ke khara nali métier khara anga sage dim palli nali métier ke khara ngel no gonde anga nda kam métier kanu angara khara angara yaga kitay bon alhamdulillah ngi ra métier be kanuna khara lengi ken gonne tagandé parce que ngi ra jatel ga dina la reke lenki tagandé ngoni ni gollay wa dina la gare golle nyani tagandé akini masunga o kiyani kenga ba bon monsonga gunyani parce que golli gabe o monsonga gun no gondi golli gabe na no gondi monsonga gunyani na kan taga sornda ya honu way wa wan qilla go sehine angi no ken na kutaga na manime nyime wa yokumba ganni aywa honu wono aywa wotni anke taga na manime anyime na yo kendo wa hinzu bagandi makile mangara kilin kina kamane donc wa go sehine nankimo yo kunu menu yo kesuwari quoi. Ok, sangana sila orang di kamu faham. Daraman kulo balik. Amal makai sangana sila ya ira kafo tungala tara gelea membala hecha mafuala. Me ale kuni aja temne kafo ko ni tunga gelea rai kasegi kana so kana meche do kala. O meche kala na ya ira ko ale be sojo ke. Sojo ebe nyedo alawa. Effectivement ebe nyedo sojo la parce que nya kalange. Yang kalanga kosebe wa diplôme mbolo donc meñe do su ku dira kosebe o ko fani bara chama ka entreprise gro la wa expérience chama soro donc maintenant bo mo ko sojo ko na ko ni bo tina se la foko ba do ngate beka mais amana ba robina bo mandi Daraman kulo wale iba blame na nyiningali busa msem da ino fe sabu ka foko bara sojo ne anyedo yala sojo qualité juma sa jaro mason be mulu be débrouiller ani mason banno minu be santé boke o qualité juma de voilà donc maintenant mason mulu be débrouiller mais ne ingénieur de ne ingénieur kalande ke on devait plankera donc sojo ambe mason contrôler nambe mason contrôler barabe jato komina donc ka ajatibino bolo so c'est-à-dire ko ka clé bon mais nege kan siri tuguna parce que yambe so rebe nege de bolo ani shima donc maintenant nege kan siri tuguna ani nege mom kan so la ambolu be jatimine plan ta ko fait donc faut ka se kadamine depuis so passement jutigel ma faut ka se so clé de so tegema donc ambo be jatimine avec tuguna
ka matériellement kali sojaye amom se ka do asola aso se ka sisoro to mina donc ambo be determiner sotigi fe immeuble belebele banno ani building banno yala aw bo odlawa ambe immeuble nke ambe building nke voilà parce que bon o la fene o be spécialité do demander o te comme ibe fe ka so mi se ndambe bâtiment léger munu jo on le katugo te clé immeuble banno nu be fin chama demander parce qu'il faut faire d'abord les études du sol ibe dugulo étudier ka dugukolo akya don dugukolo fanga yɛrɛ ta sɔrɔ yɔrɔ min dugukolo la n'a bɛ s'a kɔrɔ i b'o étudier o kalannen kɔfɛ ko o dɔn ka géotechnique fɛ o valeur b'i bolo i bɛ tila tuguni ka na so yɛrɛ fanga calculer n'an b'o fɔ ma ko le méthode de calcul o bɛ nɛgɛ minnu bɛ don so la ani poteau yɛrɛ bonya kan ka kɛ mun ye prédimensionnement k'a fɔ poteau bonya bɛ kɛ nin dali épaisseur bɛ kɛ nin charge minnu bɛ da so kan an b'olu calculer ka valeur olu de bɛna nɛgɛ ninnu qualité dɔn ma ani poteau ni fɛn dɔn an bɛ sɔrɔ ka plan de fer généré immeuble ba ninnu bɛ jɔ n'o taabolo ye donc maintenant mais so fitinin ta donc olu ta ye données standard ye même an ka maçon fitinin ninnu bɛ se k'olu baaraw kɛ très généralement c'est pour cela i b'a ye sotigiw dɔw b'a préférer ka maçon fɛngɛ ninnu ta ka se ka plan kɛlen kɔfɛ technicien bɛ ingénieur fɛ ka taa d'u ma u b'a baara kɛ bon après kɔfɛ tuguni n'u ko bɛna dɔ wɛrɛ yɛlɛ sanfɛ problème bɛna créer parce que a ma étudier awɔ ok ayiwa ni ɲininkali ninnu ani nin jaabi ninnu a nisɔndiyara sanesi la o y'a kɛ ka ye ko di mɛ n'o ganari an ta siro lo fo an yiya an ka ni entrepreneur ɲɛ yo yala entrepreneuriat a ka kun da ho dabari kende wa yala entrepreneur entreprise wa ka kun maga jamana ke ɲɔgɔn de yɛrɛ sɔrɔ lagi jɔ ko n'a ka bari tunga ngana ko to an ka sake ka taa ɲimɛ an nan ka kun cuya fɛ bon alhamdulillah no ke internet lunginda entreprise ngo ma parce que nda kana mo be ngi ara métier khara wa gari métier ke me khara entreprise wan ko ni entreprise ga tunde no mo sire wotni entreprise CD ken na mali no ngale no siège na sénégalais o ko nyaw bisa wonu ko sigenni na bisa o afrique no entreprise CD nyana su sigenni ngere ngolen khara yire ni wala fo no ma donc golege koni yakano lindi alla ranya nda akhra sigaso abanga buguno liba makoyre bon to ngo golu nyana honne ari yankin no ndi vraiment hasana etudinya awa na karanga nyana hokahi ngollen tu awon voilà donc ken no ndi nda engineer go to kharamo go to ayun kharamunni na kharamo go to ayun kharamunni o ken kharangen no ni no ken kharamo ken an engineer ya ken an kapal ma ke be taunte nga hay darman kulubali o sehile mawo awa kuzana awa nka huma mei o to na kama me peut-être ora golle nyana dome na hinya parce que sirbane kit ndorumbane lanta ko chemuto amalle me awana kama mei awaro hi go dabarni bo wordo ngwana na kama mei awaro kapana hi go dabari yo ken no ne sa ora agreement dabari nka huma mei na entreprise kenya ecosia entreprise ecosi alla wa awre ko no ngani ecosi ngani kebe wa ecosi entreprise kengani entreprise kulubali silla BTP wala nge to shana silla ken darman kulubali donc ora jamuno ko wuto na kunga entreprise yi ma fenya wala ecosi entreprise kulubali silla BTP inshallah ok o ya ngai ni nyona la sa bora ka mi fo ja aka je fɛn caman b'a kɔnɔ effectivement voilà a y'a yira k'a fɔ ko i ka dɔnni yakuyalen don kosɛbɛ o yɛrɛ de y'a to ni aw jɛra o jɛ in kɔnɔ a ye entreprise dayɛlɛ min tɔgɔ ye ecosi ecosi an ye maraka ani bamanan ka fara ɲɔgɔn kan ka entreprise dayɛlɛ ka tɔgɔ d'a ma surtout ni aw jamu ye est-ce que conséquence t'a la bon ne bolo conséquence t'a la parce que diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn mɔgɔ n'aw sigira ka kuma ka ɲɔgɔn faamu c'est-à-dire ɲɛtaga b'a kɔnɔ et puis a bɛ kɛ bɛn kɔnɔ donc maintenant bɛɛ ka bɛɛ place yɛrɛ la e bɛ nin éduquer e bɛ nin place ta ne bɛ nin place ta a k'aw tilen ɲɔgɔn ye n'o kɔni kɛra c'est-à-dire a mana kɛ diɲɛlatigɛ ko o ko ye a bɛ se sɔrɔ a la sinon ne kɔni bolo conséquence t'a la awɔ sanesi la soro ile na ngai sonikero bamara na entreprise mu yukundo mani sagara wondo anke ngatunge rolo kende bon alhamdulillah kentirne lunginda parce que kapenga ne mo kapen dara ho ga masabari muyindo sabari kenyo kapen ga nikane aramalle me ho ga ko mo bedi aga na gem ho zo gem no mais kenta so no ma ho ga saw wa hontira kama aywa vraiment yo gora wara sir no kullani
awa nda kanuni la murenkara nda linda onka ho ongoli dome atike me ko man ken sere mundu ati problem ho onta bo o ka huma me alla na yona qasibe kita awa gulna non qalanga na buari o wa takanni man kayntari ho hontari bo hingana de yakane nan ken na koy woy ken qahnari se henyani parce que anga mahimbe kita alla nta se na ken kama kullu wono wono awaro awa se na kama kigana kite kene ke bokundu menu nyani ko lo xono yara gollege joppa sino tamiro hallengi parce que ora entreprise qui est créée 2010 ça fait 12 ans aujourd'hui. Ça fait 12 ans aujourd'hui. Alhamdulillah o hono hono nyana voilà parce que hattu warango o kungolu nyana soruro kri halleime awanu golun kinoyi nanyu umo wari o mu wari on tutu o golun da wari bon ayu wono qoten kitu no gondi yon ka ayu wono o nyana nimsi wasen kana wari ok annan ke dikamina usa ori tikati aka golle ke me agano ko nanti ke entreprise ko re wanonga sonin ke usa wondena o me sonin ke nyai bara gara campagne kota wa mera gara hani o ando seria do me ke ngani angoli nyale manga taman ko bali na lutana nya ankara moyi anyime du etike nga lenke kota ke ana to ga be kinanga yo na ko nanti entreprise aka wata gando ndabane tungaran ka tungangoto kibe no gane gara noe kitalonga yi khalsin kube no reti kata ga ina daga na dabari o ya ganya yilenki tungaran ko nga iwo wulu tikengolele nanti khalsin ngari ni aga ko rono no kube antaro no o ako ko ngakora kan ta ken kadri no gondi ok bon alhamdulillah sere landa sehene na ngosena ndangi hi wor pata harama leme anganya mo manta timene Allah timanten kenga mbaga ken na khube ko ora kemme ga be dabari na auto france ni nandi awara Gabon ni nandi awara Espagne ni nandi awara Côte d'Ivoire no menu Congo no ewa awara sorun terrain ko bo halle na tagu halle bon ka ayu wono har lengi or hono golle nya domi bo golle ngoto o maka honne kun no gondi yon ka sawra o ma bono parce que yo ke mo nyingene sere maka kan no honta jokti yon kan na sorun kalson ko ne na yiga amma golle nya o kun ta ke no gondi o kun ta ne kenya parce que yanga manya na surundi untanki nikini meyo parce que sonigaranga na ke kalenya na surundi wanki nikini mera ogo me golle suni ken golle ba naira ogo golle sunya na siza wo kinni surunya era wo kinni surunge kana ngen kalenya ke ngana suru ken wotne a karsar nge kalenya awa angolen kinaya ke khange kinni ke ogo golle suni kenya era Dramane Coulibaly afora ko aka entreprise noe eco sie abe bara chamange o bara no ngona abe sojoke o men mana aka wakilu da auga aka musakadi ka sojoke est-ce que o gele amenu ni abasoro a solution ba bolo ka o gele amenu solutionner ba a solution ma bolo parce que a solution do ni be ko fe de mana kera français o mana ke anga ga sa ibe mana ga diaspora ko fa la fanfan do e mo be fe sur la radio ne be fa nga sojo donc ni afo il a plané plan proposé donc na plan ke ni plan ci ni plan jaraye donc maintenant na défier ka chima auto problème ni go be war chama contre la nga barake problème faut ramsa ka ake ki ga fanga ka ga clé dima donc so bani bon ni ire ko non ku bi ka matériel sanga to ko mo de be bula an ko be plan mais war be mo ka bulo fe donc am be so bara am to do fane donc la to rushila aw entrepreneur en kono man la sisa mina unda ka gele ama fiye do aka barata chugola wa bon wakati laban na aye fiye do aka barata bolo la donner parce que nega gelara shima gelara effectivement parce que aye bara suma chama serano do bara en wakati na chama ba ka bara bla ko fela ko shima mana jigi do beto shima be jigi fo tambina teme doni ukan bon o ko do keme ka banga barche bara yere paralysé actuellement wakati na aw sana sila o ya nga yi nanti lenki ko ta kay ako nanti golle ako yi nanti tunga ngana koto on chaga ne habankandi keni le suai tungaran ko nga igankawa auto ikitum pelini na sababu angano nganta ina hokita sino ngana njate dampani angana sagerini yana surbe ngana wakile na jagerini irawa nyana ko maka karande mai gana hakida na kendi way wala hakida nari parce que ana jatelia ngeme khoranya ngeme yo khoranya na golle ki khara donc andalim na wuro khasaw andalim na wuro khasaw andak khasaw lim na wuro khatibe parce que hizuni qanuye golle su anga ma khan Allah ta katana kenya ka golle su anga na khan on katana kenya haranyu khorema yo khore mo kharna na diplôme khoren kitaw
yo qorno qarna na diplôme qoren kita ka bezuri golla na panga garanta himbe Allah ta kenya no ko golle ge mi gashite nga no ni électricien nga no ni plombier nga no ni ministre nga no ni bo gollu wono kumbi de hankan gollu bon anyo qoren nga daga na luwanda Allah wa qarna angana ko be kanu Allah ken qarna ma ngana tango kite wala hoyin kane gollen kane ba ngo khortni bo golle ge me qotaram pay kessa angana tana gollen kharana to ango kite ke asagun ni hana nandi ken le menya ken khone nya aywa ango kin wala awara men tan kharamo wan aw hibe to ngenta to awa ko ningi ngana kata ko tabe ngana de na ko be min do ran kharamo koy ken ga golle nandi ni yo khorni le mine mechendi ay kentaya kanu imbanan inshallah kanu imani ani gollenga angana kanu haranyi gore mangana batte bugande ora ngari hari yarunga gollu wono da bana lengi o gamani ida jiki na sabu igara kanu ani akunda ge golle no wani nanya entrepreneur ya tungaranko ona daga batte corona dudo to o maga o hammin tunya tuganda ga imane aga siruku be no maga asiruku maga gama siruku be no maga on jageri ni ona mechen sere makenna kata o ha bankalo ko sigini o ya ngai nankaso o ngana tagandini ko manke na Senegal dabari inati idaga masonyo mutu Senegal ati Senegal masongo lawai igonati no iware masonyo yalla o ube benen wonu yalla ne o be to wolenu ube to wolenu wala mo me duru ngana sere anga daga kara kun kala mo ko ma to to ngari ni aka ga sanke ni très bien mais golde ki no ni est-ce que sima gaga no ko mere gaga no ko ko be gani yo ko be no waga ka golin via i jino ko mo aka di kitenga me kitendi ba bon oru kitongo me kitendi parce que ngana jatele lengi ogu sunigara lengi angora ni sunige ni man gaga na ke banko tena kenge qorgumu ga tagara su sunige donc bidi qorgumu ko kuno izinu gumu ko kitengo me kitendi donc yo ken ko ne on ta kontono Kenya na golle nya mo suri ke hagati me qoto yam palle bon sinan qasunta min hilo mo ve man ko no nyana Allah barken ke hagati na qoto hande dalan ko bali ambe kanaima kayira ka foko na fora ko tunga gelera anga segi kana so ni na kisigi ki bolo flada isenga atenya foi kan métier do kala o métier anyebala entrepreneuriat wala masonya o e barabae barami gela chama ba ko o nini baraba no nyo na o kera ani sima fera la banu de fera la banu anu du bolo be nyo bolo hanni aw desara no ba aw dépane wa effectivement nous bolo nyo bolo parce que en de là ka nyo marché do rek ka teme je me rappelle 2012 un marché de soro ZTZ mo marché donc maintenant on est barak lantier préfinancé ZTZ mo voilà c'est allemand oui l'allemand ONG barado donc maintenant on est barak lantier fengé ato maintenant on ni kangari do be kangari bawdo ko la dono do ko seba lu kra sababu kan financer donc bara fene donc on ka waro fengé en euro kon na ko ni joro fu tana fa parce que on est partenaire avec des kangari munu se ka appuyer ko sebere aw de kangari de renommé so appuyer ko sebere OK ni o kon skera o e feñmando anyeba la mo manake ingénierie il va sur spécialité chamambila ingénierie yana to mo do ye sojola damadi mais do yera fana be ponla afana bo nyona o kewa o abete parce que ambe anga fa ngade tene ani o takabolo tabula de parce que ingénieur qualité de faut les ingénieurs en génie civil ingénieur en génie civil bon génie civil là il be bâtiment ke il be pont ke et bon oui si ça ali aménagement nous fo fenge kolon kono mo sira fro fengen do lu se jita bolu sira na bolu lu bo clé au fenke donc do fene ingénieur de bâtiment au fene be no lu ka spécialité bâtiment droit awa mais ingénieur de génie civil ou be ni be canaliser donc alode awa on be presque avec ingénieur de génie civil bâtiment un peu d'entreprise de bâtiment travaux publics c'est du BTP ameni beke awa ça c'est là o ya ngai o kara no bangenga de bu yono lora kenga wala me bu gora kenga anga ni difficulté ni maka ka ko ngalari ji dangi kilu yono longa kundangi mo ko tenya ka ko ngalari yo yala surube no ganai ha junga ina kun no kunna mun yono nya po manga yala aw kinda bariba o kenda wani mosi o ko me kara kalake o goro getoro ni klonu shegay se un getoroge aywa angana getoro wara klono hilime ji wuru kille yugo nyino awa o ko me
association association ressourçant de kalake o kahma me na qasin kahma me ora himbe financier au 10 millions baka gana pongenda wari o gana pongenda wari ay imagine wo maka o ko so wo maka mobil no seta kama wo dangini diga nga na jikute no sisa kawo ngari problem ta me no kuru bona no nga angana hay ku jinga sakano ko benu senya ni haranga na baja daga na suka 2 metres anga ni se fusu kiani est ce que kinde bande nga kota yigonda di bon côté ngari ka toujours golle nyande parce que gré nyamon na lari wala anga gré lari awa na gré après na sima la kama na mekhalaya donc o dangini quoi voilà golle suri nyam ko ne quoi kunki lunda maka ngani da bari yara delenya na aka kinniya na njoro ki wakati na anda bono ou bien sans garantie nyana bon ça dépend golle anto golle no kun kore na alloy golle mo étude nyana golle nyana bon anga na tamo se hene ken kamana nyama étude nya donc an hokko ni himbe kan tawini ken ke luguru menu koni anna dawan ne awa himbe koni garo sini gab nyana nani ama bono ko wala wa dawan tikem bakar la nuye ayu ku ngana kata kitene ko akantité am matériel ngana kata kitene ngana qualité me demande rebe qualité no be gana wala qualité suru ko ngana raya aro sini gabe nyana nanya ama bono ko parce que yuno no ngana tamu golle nyana lenki exemple ne hari bâtiment golen kama 12 plein en kaborno no kobe ono na 8 lokena bon angana ke lokenya est ce que kemo dala na bon maintenant kengana ga dala na serbe kana ya anga angolen tu tagandana anken nyen tagandana keni qarshigumenga ay digra angana mega hibe ko ga madunge a wajibi anken na kale ke rayba man na ko ga na no ko koni ko kana ko yanya anga made ko karna ngoledi ko karna ngoledi o ko nda gole bure yana na kinanya abada na hande aga to mo ne hallo to bonne ngari parce que angana jate la bomo ko anyi me wa seroide sine hilu dangi tukuri ko be ga kanu bomo ko ide anya problem nu ba sunu me kan problem ni to po mozon wono kalsi ni me lungen sababura aywa aro ranta to ngo ni kombi gumenda aywa kombi gumenga na hohoko ha septere ko no kalsi ya ta wondiga ba halle ko siga zu kille takende bo ken ka ke manya ramalle mi anga mo sura no qurandi awa kalsi gumenda agana nyang kalenya kenya na gama nyang ranta nyana da karsa ngi qoranta kenya ana kini sirata na wala émission tungaranke na me yamar kati serena na me kama hiborenga lenki o gara sorobe no gari serna sila nambu e wake merenga kalake ade ikapalema kenga ni dramanu kulubalia ewa kin higore soninge ado bombara na gaina golenyela mo ndaba domi kenga ni entreprise nga o sugo ke goleri magadangini surtout ino ko golle kati me isa wonte gabe dramanu kulubali sojola ka bâtiment jo ebe devi bo ye devi min bo nege qualité minun kanyi yolu fo ni sojola ma jeni o haklay yala ebe joni alebe moins cher min ni ka di mai ka sojo na wa walma aba dablade non ne ko bro le ba ama préférer ka dabla c'est dire ebe so ego forcément ko e ka so ga étage R+1 étage clé sans faire bon je finis d'abord il faut faire 12 plein quand kala et ne jo kono ko faire 10 de CB ou bien 12 ordinaire simple de CB donc on va y finir donc maintenant bon anti ka jo bon ni insister ka faut ka jo ka insister sauf ni il est connu ni be procuration financier ni be engagement si ka faut ko ne ko ndela na ya njola ka jo ni engagement si ka fenga ka issue do wele ka engagement si ka fenga ko ka jamba jo ka dima mais ko lo ko bala ko ba ala ko lo iri la na rese bi se balere ka faut ka mbanda blamba dable awo ko no de ka so so e bala ka mesaba ma émission tungaranke kenede do ka ayira mo la mino meta tunga fe abi marakana abi shia chamana ka foko an ka soro mada tunga doroma mo obse ka ke fem bay I faso yere kono I yoro dugu yere la fo village la ani mo go ye o kera wartigi bay faso la e chesiri ani bara o de bagi sana sila o ya nga ina ntisire kana nya entrepreneur ya kono difficulté lu ngana ko est-ce que akara difficulté ni kita akagolo ko lo wadia bon alhamdulillah difficulté tani mene golle sur legi surtout go golle gel legi sawra ondo kama na zaw mani kama aywa ngana jate la khumani mer khan katuna koy way andi ko be go tuma wo khalsun wala nali serga be wono wo khalsun ni gana on to gollu nyana
bon ke na kon difficulté no ngono quoi bon aro gollu ngono siza ngana riya aga na se na ngemo fourniture et posé awa nani yo ke la khanali bo ke hat ana kinya siza nani ange makata klana gollenya kon difficulté no ngono aga se wakati be yo ke la khalingen golle manye me yo kenje khalsi be ga antaka baka bo ngana te ko mi ke na hoka khalsinya anta famini to wajibi yene qote ngorno golle no ngondi donc golle mo muro no honne bo kun qote o hakare yo kun golle ni haro mena kenge ko woni gana golle liya Allah barkeni mani mi gana konto voilà kanga ma konto khoni o ko kon tangolle wala o nyana khana ananya sagonya au plaisir ni kenya parce que qasiba gana ni songa na luwa wa kenya pasu na qasibu ni ama certifié ngolle ndi quoi o muradu yiti kenya fiyo voilà ala kana sabama Dramane Coulibaly anye bala sisa masonyai walma entrepreneur no imana ke baro barala danaya bi ina fo modo be danaya boy aka barai mo chama ba au critique ka foko ini dara masona abi ijafa antika baraka ake juwa mu hakla bina no muna abokede bon ibaro bara mana to so bara mana to ni fencere ba so nyuma bala juguma bala bon adobe olu tayf jafe parce que be bara be bara mana ka chaya bara mana chaw bulu am mo tu bulu na mo tu bulu ni bara chere bulu fe mo de mo tamane ka so bulu donc maintenant no tu bulu donc forcément be do na fe ka wona ta barake o be tunu bon nu tunu o be na ni tigana bon doni fena bala donc e maso e wakati ke sanje kono ata manœuvre e manœuvre de ye donge tout ta ke maso o bon tra ne tra mo baramne na sera niveau de la boy be ta wardo fo bar la kasro to donc e ba me wardu barat na se ka avancer na me be buli donc o de na ja fa buli na sugu nu tama do be to be to tien sinon fem na ka tugo ni ba fa ba na fa ko ni tiga tugo to kelembe tiga be to tien donc on a nyoko na o de be en chela o de na na e ana sila angana hailenki masongo ko ido manevru ngadobe manevru ko kai ko akono ora ko nanti hiwe no katunga ngandani ngamo moya kita injagerni ilio masongo ko ruma kengani akunda ka no entrepreneur ko ruma nankata golle ketu mi gono ka balla nanti angnai manevru nganga masonga ma kersuku inda antugana walma yu akuntugana akuntukutugana ka sini wa kama yala kinga ngono alhamdulillah ko ne entreprise lenki aywa oro kitu ngoro tunu oku golen metu no ngondi oku da serbe qarango ne golenya on dar khato yonu ngono taw kara lenki na sabunya wara golle ke be khara o magana tu ihay mi ataga ne o mi otaga ne no on dar na harbo mo mi khari ko on taw to kara bon haramalle mi lengi qaramundi antan nyam kenga iglanga o gyango tunu mona wala on ko tabi yot nana turwel ngo anna turwel ngo anna monto anna hoyen ngo taloson ngo mo da nga na servi anyi mena nga hay agana golle nyando ngara golle ngara ko nunye ogu patron nunye gajana do ya way ni ngi to mo wala wundi nunye gajana do ko ya parce que ogana wolofo angana wolofo service simanya anyi mo kle na mo setu nga hay ga golle do me kenya na lura ogu to ku nunye na golle ngara natu yon kallingi manevuruna anga no wutu awa anga na wutu na kamu karagi o mi kamu tumi bon amora ni ange nyime kalage o ya ga ngokenye o kun kalage wonne ka kendi bon nanti o kuma na gollen karange benya ke avantage ngo kama on take ngwalli ko bon donc o ken khote ngo o kama lengi gollen no mo siri ke nga henge mo ko me entreprise lengo ko ho khoto no lengi ken gollen ngana yime hakanye hana ogu kona alhamdulillah lengi golinga na so antani o golno ko maga nan tan tamu ko yi angolo ma am o mantua abarakenta ewa kimrenga ona ta ko ni karamo siroi karallemme be gana haju nanka ko golle na aga golle nga uchebe no ne aga ga utuba ma hari golle nga sigi iwaga ma ga gitubana bon comme o gollu ko ti gollu na de mi o continuer parce que malin lengi a so golle nya na étape par étape nya amara nya hot na ni golle nya tana fondation nya après on élevation nya na après on dalage nya na bon ken no nyari ara aussi hene contrat kama o mi ara aussi hene journée kama golle ganta no hakatibi aywa awa siki mais golle ngana no o khellina li o golle ni domi
wala o golni do mo kharamu ne golle nya be wutu wana kana ha o an kharamu ne golle nya anta kharamu to na kharamu nya wani to wala ken kan ka do gore wala ken anna to awu kita anna to anna to ga wala mais kesu ko mande wo kortine nan diga tu duyi na nyomu lawara nani malawara na nyomu malawara mena dunya kara mo ko wala kenya ngabaleki bo kenya wonti sawra mbala o ke parce que golle no hoy way golle be an khawani mene bitu qasbana no ngoni ay ngama do mi golle nyaay ngana qasi ko non tanga nyana aywa nani ay ngende qasu li nyakama est ce que anda kenewa jabu ya nguruna golle to ko wala j'ai choqué ko ten golle ke mere mo khosiri bo kenta tunere manga dalla golle no ngoni manga da kharana to wala qasallim no qortinia yo qorti ke hay problème Draman Coulibaly aka entreprise ka to Ecosi aka je bara kono abe manœuvre minita abu sara atuma ma o keletala abu sara keletala abu sara presque mo juru koni mo saka juru tono non koni ta bara kono na de manœuvre mu do bo très anga manœuvre chamambe entreprise kono amena donc be barake wele be amisa fo be nga ke ba fo permanent be bara kono parce que bara bara mu wole am ñogon tableau fam donc wa jurtu tona abu be tugo mina nga maçon refene bete c'est maçon be maçon qualifié do on sera jurtu tona donc be sara nyama komi sara ba fo tugo mina parce que on connaît de la to la rola mais entrepreneur akolola jumane gele apa jumane ba kono bon entrepreneur kolote gelate fenjama o sisan chamaye préfinancement ndi parce que c'est un marché étape c'est un marché do ba fo c'est un bon étape c'est un marché do lancer appel d'offre lancé bon ni procédure là souvent be avance de démarrage nous fait nous demander voilà donc souvent ni fonti là au mandoro oui donc maintenant fond de kakila pour que c'est ka marché band nous do soro gela yo famba euro ni fond do ka soro awere fana voilà entreprise là parce que souvent baro de ba fo ki ga bara ke ga c'est peut-être au moins maintenant 10% et 15% on fait ka bara ke soro 30% pour ka soro ka financer voilà pour que ça financer bon euro nous souvent gela bon lula nyona ni fond batila soit ka banque de soro mo qui financer voilà donc nous on a nyona soro parce que demain mais non le tibolo gela ba la o be soit fait ka partenaire financier de soro ka ngayir batiku do munu bi se ka matériel dima donc ni fait que be décompter les décompter ra so ba ni maintenant entre mu marché dima donc be décompter mana ke di war so bu ka war sara nu ka war sara maintenant donc be continuer à bara to assurer bon lu fana ko ro so na gela ko famba ko ni fond ko be marché mun soro maintenant pour les appels d'offres bien comme ça pour bara démarrer chama o lu o gela me be sisa aka entreprise Ecosi de me baga la hana finance contrat ba mi soro ni abse ka préfinancement ke avec bele de me babala bangi ta fanfala là non seulement fourniture fanfala matériaux brut matériaux brut mu be do simana mu be do sola donc ba fo simani negani fenna wala ko bambolo non seulement financièrement liquidité ta fanfala là no wari monnaie ani ka fara matériel be do so là no ne fenne kan simani wa fa matériaux wala donc maintenant lu ko ni vraiment fanfala assurer le do oh sana sila o ya nga ye ko ta ande ke wala ko model no hiliani seri ko nati ke miani I no kun dépense ndaba ne kana ha ge be ina ko aro hibe no gatini ewa ina a marché tu to ko nyime ma kana da bari a kunna kamunda kumpili de kana hanna kan ko sire bon ça dépend ogu mema himbe go gole nyime yana kuna finance kenta ka balenki parce que ana jatel ga kumbugu nyime lenki beso ni nyime na ndigi nyoken ko ime o me nya entrepreneur très bien ko bugu me nyo sunya ko ser je legi asuya mozanga ya asuya engineering bon ogu nda sere kasi kita kunu yana ndiga tora yo ki khobo khare wotni lingo lenya nyime on ti nyokunya donc ko se ne golle ka kama sisa donc me nar to yo kunya voilà de bu horindi o ya nga yi angana nya de bu horenta galle mai wajibi entrepreneur ko ruko iwa lokunu ngani ni maka ira kini soro ma location ako kinda barba si o kenda barni appartement wo ma parce que appartement wo ko me ma lengi hime go location ya bon on peut tangarage appartement voilà azaji ngono azaji immobilier ya ora ken to onza oni jigia donc ke ken kawono
wala o kini sorunya awakini soro har serebe gana halli ngano khirna tam pa jongon na fuy aywa ora o région wala am privana na wara katanga worni yo kula o nyana kwa kundu meno ki wakati lare no wandi oti jamane nga akoto embargo ko kama ora ka kama embargo nchago yo soron kama di aka golenda kama no uma embargo sa soron kama ay uma embargo sa au contraire me honu mera no yenya aywa locataire no ndayme au contraire parce que amora ni honu wono wala tanki ni sorunya jamane ko to sababula wala ki ana toane les 5 aywa honu lo khasu hilli retardé ne angana kita na tuwa ko wala bo yono wono hari songa so nyima na kien awa o ko mi gumo wono ko nyima karni songa so nyima suri jamana nyima khota ya sababu way kien kan khairi ko ngono ko kien khairi inshallah bisu kulbali ambaw fo dante fo limina ay kuno fo ni chamandi mo ma surtout ambalma mino meta tungana dimbe kunye jumende mino meta tungana uka adoka foko tunga tachugo nyuma mbala ni tara wala ma fa alhamdulillah ma tachugo jumu mbala ambe ka mo genka bo odema pour se ko ka segi kana so ka doko ibse ka ke fenye ifaso yere entrepreneuriat o métier ani anyola chama entrepreneur kala ya kemi parce que ndiba la kuma chugo ina doni chama be aula ay anyenyi ni chugo jumende la ya nyenyi mi bon mo comme ya photo comme na ne akol de ne ini ndige école nationale des ingénieurs ini ne nga kalanke un diplôme sur no voilà nga kalanke école nationale des ingénieurs ne nga kalanke nga diplôme sur no o ko fe ka stage ge cabinet d'architecture chamana ani bureau d'études ka la ka baraka entreprise dola donc fonction ne expérience chama soro o ko fe maintenant entrepreneur ko fe tuni clara apej cleana yani mbolo ka do chala la formation de APJ là ko atite ka wati formation pour la création d'entreprise nous formation au papier phénomène boulot et gérer mieux votre entreprise qui entreprise gérer ka ala wala ka kisago nous pour que ikana se ka bi jangono jamie dona na tawla ba fo entreprise ta faillite là voilà donc nous kala on fanage au frère diplôme boulot nous que APJ là ala kama sala otola sana sila anke nyamunda ona kantirni de baranga o kama kata da barni sabo wakati na akine ok bon ngero hibe ko ni tungarangonda vraiment na ko to lengi awa o mar mu be ga tunganya vraiment ona hay on sage o le haban kandi peso na mechen khara na sunge mai de ne mechen khara ya ko lengi ko na hay on sage ona mechen khara mechen nya menta mechen nya rosere mbaka megani anga makara parce que kuma jongo kharange nyam songo ma jongo kharange songo jongo guru muneye la galu kan sa songo ngara kharange valerinto o mo kharna sisa ka meche ngoni ngema ho wara meche ngama be sun sa gena li ana li hawan kana na li meche khara voilà on kyon ko ni tungarangunda inshallah foli kala bani mane be bolo kala se ambalma penalty ve flebagani alla me bawma bon ko me folla se ambalma munu me kana je nugatina bokatla ka folla sa ayra babu ngara sababe ka amule ka an sigil plateau sans faire pour nga se ka entrepreneur ani tunga be grambe tunga kono ko o nyofu na ka foka ira ala ka fo mo ko be se ka ge fin faso kono ka so le mabo donc te soro fo refe fika kalange en même temps ka formation ke métier bala donc ego oluke katla ka rulo fene sojo e fendo e ambalma tunga ka munbe no kon be wele bloma ni sojo kula ni mo be sojo kanana sojo ka kumfa koyi do e gadala ka fo spécialité de jamana kono munu nga bara sojo e ba fo an ra do e to na kalanga do na bana di mo be sojo ma ibise ka sawma donc no kara tasira be fa me blasira non seulement na fra ko ka joga di ma me se ka joga di ma me se ki blasira fene ka sa si foso location nunu ma ni mo be fe ka so ta location na ambo lu fene bara la walia fo ka ta se terrain sama ni mo be terrain na ambe se ka terrain sa ba fere fene donc on ne faut le ka fuina voilà donc bu bala jele fo ka fleli la entreprise ikosi ale be rojuma bon entreprise ikosi siglembe jela woro bugula awa jela woro bugula ale fle segu sira ni bita segu ni temana nyamana ni nyamana ponte ke quartier folombe am siglem fle misiri krefe il mangru fe be misiri flo ni flananche entreprise ikosi siglembe no awa direction rebe merci beaucoup sana sila e wa kembere nga entreprise ikosi alla wana ko no o mare muso ko ndangani o ndenna akasagata nakata hili ok entreprise ikosi na khofu galehe angana se on kille kere na ndange nyamanai poso ngani na khobe après angana point ko taw hene jala khorobu ko misolo hillo mena getron kanne nyime o entreprise mon nonya inshallah wa anta kitendi voilà inshallah
tabarkalla penalty fe hayndano aɗo terenkandano jamane none aɗo jamane balle lenkiñi émission tungarankeñe na me yamari kati sirenga name kaba hiburenga oɗañi tunganga serege ban togo ke sahara kamma iga kara soro i sorontino kutu serege ban yole ke hanga koru nogondi lenki i kamanunga ido yaga ñinga ken tunga daga mako ara kanun kara ewa no o kisi kenga oɗañi nanti jaga sere la ñana hoyi hari habanka ke medi yo kemerga ko kene entrepreneur koru ñay iraga soron cerendini imme attu awongi ira iga gollini o soni ko ar soni kan kande mukano corona do goto on jange katto imme terga nano hayna no kanware karo do goto nambu aga me durant television kanga kengani penalty venga